sang kita lobo angkara mati sadurung Dejan Gresik Bas Wati geraga di subane tuwa jane inget tingkah kedono bidang tugas nu ngiring sangyang kita ngejek dengan wayu percaya diri bos keras kedo tugas kedono ngiring sangyang kita lantas sangyang kita nenom ngelah popatih ane madan saderipu tau popatih kamu lobo kroto moho mat saya cak nanam itu bakat rasang jani zuirah sangyang kita yen subo soko teken para patih nih patih kamu sing ada gawe batal nafsu gede jalan gitu patih kamu patih lobo patih lobo karena ya lobo apa aja ada pang paling si malu pang paling liu mana pangjak kanti ngabo mulai nakil gitu patih lobo sayang gitu suara patih kepunya gitu jak durusan gitu sayang gitu Kerdo apa jo kuangan jak pragat memedeh apa jo sing makatang jak memedeh apa jo sing men jak memedeh timbal ni benak-benak bisa pedeh jane para patih moho nek patih bingung
jak bingung. Ampura sang yang kita. Yen sing mandah jauh jak lot. Yen sing man lot jak ajaran. Yen sing mandah jauh jak ngangin. Yen sing man ngangin jak hawa. Kian carane. Jak pokoknya nguyang. Oh, patih. Moho. Patih matau lantas. Mabok. Laju sang yang kita napi ini tenunengin sekarang sana lingah sampun nengin danung sekadanen danung sampun nengin klakau sekadanen klakau nengin ket labah ket kepangkung sampun nengin soalnya makin mabok di tengah pasir, di danau, di klakau, kayunin mantan mungkin di jokal utahan, di tengah napi di sisi. Gitu perpati, galak gitu perpati pindah. Tugas dewe itu mau kayun-kayun sang yang kita lantas di joyo luwung nekutan yen di tengah segarawe kutang utah sewire ragung mabuk ada betaro melinggih di tunganan seluke nangan patok masih ditongo sanelen awen karena sing bani tanggung jawab keduken di sisi lantas ke utah agak nyaman nang menbedik di utah di sisi cekau lantas patih iri mat syariah pah nih tukang bombong benar-benar yanung kene aku masak sing idang gitu yanung ketok masak rago sing idang kene gledek nglandas di subane tuwa lani irago jabongo sadripu urino kene urino kito bakat wudang kito pidan karena ane dodang rasa demen gen bakat dodang kewalau pahalane apo kalbakat kengken kapengatin lukas to sing ngerti kewalau jani lantas disubane tuwa maro widewe motaking raki mapidabdak kengken kamu alia pangsing kena karmo itu suwireh nyala nang temen ulian daro yo ngerti wah ngedoteng temen kewalot ledak melantas demen ane jalan nang bapu bidan aduh sing bakat abo jani wah bakat ordang kewalo dosan bapuane subuh liwat mirip subuh mencatat di kedituan nih bojani bapu nomor taki-taki kanunas pengampura apo kelangon mulia pelih sebas gede nih
bojane bambu numut apa ngayasang dewe kewalu disebut tawang pelih jani lan benin do biyen ngai laksana ane ngarana rago sangsara nak rago kanyakitin raga rago podi bapo nenu maro jani satal bapo kal numas pengampuro ering sang rago kalau tuatino waktu itu sang yang dumugi itu mungkin jauh tuaning tidian sampun eleng ering keiwangan munas pengampuro tidian sinam tidian marari